Office Jong Executive Engineer ke PHE Maukerwat Division kalayo ban pelong ya ke program jingpen ke buram ya ki laingut ki balayo ya ke National Award ha ke bayadai bat ke jingpen tre kam ha ya ki kam ki bayadai bat ke umbam umdi ha ki shnong jengki kata hasnong jaran hasnong nong dau saw bat hasnong pendan diwa ki shnong ki ba hapo ke Southwest Khasi Hills District. Laban kedauru bakane ka program ka longkum shibenta jang ka jing ai men sim na ka benta jang ki bakin nang yai pentelun khambha shu yaki kam nang ne shakhmat da ka ba maki kila long ka nuksa babha yaki we de kishnong tang hapo ka Southwest Khasi Hills District Henry wat hapo ka jilla Meghalaya kumju kumban shupen kan mau baka kong elita Mary Lingdo na kashnong jashar kalayo ya ka kerdan beningkong na prengki kenthei ki bapin I ya ka jing tibet ha ka jing pet benya ya ka jinglong ka FTK based water quality monitoring and surveillance uba spailan jerwa menteri shnong jang kashnong pendan diwa ulayo ru ya ka kerdan beningkong kom u distinguished headman namar ka jinglong nong yalam betibet jong u bat ka jing shimkhia jong u ban pen khlan ya ka rural pipe water supply system ha kashnong katba ya uba archimedes nong rum menteri shnong jang kashnong nong dau saw la shapen ko buram ha ka kerdan baar kom ka jing ithu ya ka jing job jang kashnong jong u ha ka bapin I ya ka jing bha jang ko hanong kendong ka badai 24/7 ha ka rural water supply excellence Hakani ka sngipin ko buram la danlang nadu uba RS Nongbri ubade Chief Engineer jang ka PHE Meghalaya Shillong uba K Khongla Additional Chief Engineer PHE Zone 3 Shillong uba Adi Shabang Superintending Engineer Monitoring Cell Shillong bat uba Eldhar Superintending Engineer Western Nongstan uba K Nongsam ubade Executive Engineer ka PHE Maukerwat Division bat kom Member Secretary ka DWSM Southwest Khasi Hills District ki Sub-Divisional Officer jang ka Maukerwat bat Ranikor Block uba Aik Harbudan SDO ka Maukerwat bat uba F Thongni SDO ka Ranikor lam bat kiwei. Yaman lagi semua layo kor barok kimerta banile kidam jimut ngkular bagan sotu sekarang ni jingle kam berpunyai pensa berpunyai kam hok ya Pendon kecingkit klik hari ini Hasun Haskun Bat Haji Katre do kunjuk Ngan penset Ya Bat ngan penseluruh Ya kiwi Bagian beri Kinsuman hok eka Ngan pendek bersak Ya kitlang Ngan suma sukher Ru yaki banlai Na kijing jabo Bat na kijing petlik Ngan kulit Ngan sam Ngan penselur Yaki ban pendek Insa yakum Ngan sutu bakali Kaparthai kadi Joni Banida Banri Ban Sumar Ban Bingkai Banta Nang Ba Kalawai Joni Ru Kansuk Batsingan Ngaiti Ladi Syakani Rejikula Tang Daki Kentien Henry Hakikam Ru Kumju Kul ujar raksha Nung yada Nung semarum Nakular banjalap Bat pensyai Ya kejinglong kam Bat pendek pensa Ya ke Kenulang kejing temu Bahagimat Hajiat inti Jalan Kibri Barat Kulai Syuhud Suhai Syah
program jangan as kung additional chili beri pay kari cakap plastik untuk kami sebenarnya itu lah isu untuk kami menong itu lah isu but kini kaki kecil orang ni kecil kecil semua jangan kalau koleksa ekstrimiti jadi buat resitam dah sisa nama beli kau uji dekat kami uji damit idang phone saya kata kebun ni kam kat bang dan nang hapo community cell but ibadanes ti kesusahan sisa bani ba pio ya kini ke award na presiden but kecil kia jom engineer tu but ki team jom pilih kum ke DPM ni bawalang tu isi phone mang kapor kama isi pendek mon ma ki kama ka design kam dei tang bantrai ya ki kam hapo shno kata ni bang penpoi kum ya kam kum no penpoi kum hapo shno kere banta jo shno or students dia ba ki JE ban plan ban le kum no ban penpoi kum shno kata de gu banta sakoi pede banta ban penbiang ya ki kot kisla ban penbiang ya jingthok jingtar kawai ka bomba kabahado mentar ngatrai kira takli bende kuno tenjoi wak kataru ngatrai ka kemukra kladat ni arpi di USS kladat 100% tenjoi nakadau jong rajing duna jong kiwe pede division kadang ngidang sakut sedir normal hapo kawe ka organisation ka bahe ngimla ban ong ba uwe ladat balai pinjing dat nomor i la bandan duna giskin uwe la bandan bon ke wave la ban kham su thu kulai wave kham su thu khamadin so kasin por te kadang bun ki ban dan ha ban le ban pendep hapo kaneka jijim tu ka jijim man dalam ban ayu ngi kisno ka jijim tu pede kuno ban maintain ka kuno te mune ba sebab la ong ba ini ban itu ya ka first point ni honorary excellence tiga baar pada kita itu sustainability management kumno ban penne pensa kumno ban pinyat ban penne pensa ya ke in baladon keberisian yang kipai muslim ada kilong kedi kilong kepa kikon sala kibara sotu ilun kam jang ka kaji dan kam jang ka na kala pensa ya bang ka kurang kam hadu kata-kata kaba amla lai langit berencana dari kemabai si benar padiam Henry larang amban kum ini kita kena cikring suatu akan JM jongi nangadau hadir na pensyai bahaya kini urim jongi kam jang kum ta sisa karon kajing kala kadai na kajing petuti kajing ikai jang isar napa kampane i kenam sau tengah yang jimat bahaya kajing long terjadi kumta ngalih bakhamret ngahaban perkasyu kabakhamha nagon tadi paiba tapi kita beratu yang nakadau jang kajing serham kajing trai bakinuksa baka office ki officer baru ki belatrai nagabanta kajongi national jeshar ada iwe napeng sangut ki member kentai jangka BWSC imagine test jika hapok senang tip ba ditip ba bahagi ni dijaka no kendong jumi ditolong ke banyu tani ka umpam di dang long pi bakoi dang long i ba smooth nilak ban ong ndrei wala kataru ban pentina hatok umpam di kalong di em kamabit pangin penun kam ka hala ijong gi kisam jumi baik idai ha di school basam di jingpa mi na di school mid day meal nade di akan wadi centers te ni haban tes ka man la ka por na bakalong ka ban sinai na ka benta ako je khia kumbangi tip ba ka ji ko khia kadai ka bakung san ha ka ji jumi pibriu ba kunjuru kumba ninyo ko he ka ji ko khia habang pang sitom ni ne cha di doktor ane chindawai te kajuru lada mangi ninang ban sumar ninang ban jet ya kane kalenti
Orang kawai kecing sim jungi kata kecing kli pa in pikir ekta kecing pang di sitam. Te kalong keberan kamtam na kebental jungi. Te hato kini ki kibangi penun kam kilong em ki bakul ki basuba. Te lengba kajing yo jungi yai tu I field testing kit kabang yo na office. Te ngi la kuno ngi ha ban test ya ka laki long haki telong laki long haki filter nane haki ying jong ki parasilong jungi te ngi ha ban test ya ka but habangi test ya kan ka ni dai ban ni dan khandai teli ki ja jing test kini ki khandai teli ki ja jing test ki bangi ha ban test ya ka but ni dai ru ban tip bah bangi test ya ka ni dai ru ban banda sat ha ya kitu kitiar ki balak dan how to field testing kit atu ka bang yon office te apo labru labatai ni ai jingi kai apo office te ni de ban la kumno ni ha ban khut ha mau yangi kinong yalam sunong ba ka ei ka ba na klien ka PhD department kalale kalalong ka jingjok ay kunta jomi kisnong te kani ka por kunta lengkot te akwa ban yetu apring jomi lamboro ba kum usharman ba uno yalam jom kisnong aba nila yusyo bakandon kani ka skim GGM hagisnam ar hajar apau andang malum di meeting kaladon ka jingyatai sani ba hapok ka snong madon ru hukum kata kapor kinong sunong kemba ngingil tre namar bayo adin tin sapa siu yangi kumbataru kadon ke jingkren renga ngalakut jimut balada kim tre ru ya kani ka skim ke ba kesokar India yang ba prime minister la ay hangi mutin pediang ba minia cikmat ba nakum kata kapor nakalian IGI ngamlak banglet badai belai jimut baginle ia kata kebadon ka namar kani kandai kajiman toy nakamta jomi kum kino subsno bad kawai kawa ngakua ban kani kapor bakum kino subsno idai bandon kata kaji trailer kaji ai jimut namar kum kino subsno lane larakum kino yang subsno Gimdon kata kaji trailer ginamla ban pendek ia kanu kakak kamtam ka ngelaban om ude ukit senam nakumta kaji im jongi iwe klep ko ginamla ban ni suatu dia kata kadaw ni bandon kata kaji klit nakumta ka bahar kamyak hagisnom kitab ba nakalian ka WWC jongi bat kasenam ka jongi Adin ba ka PhD department yo kamang Karwat division kalahan ba ngelarai ba ngisrang bandum di usnya bat menta ngilale ya kata ngam sulurai banyetu nang bagan kapor ba ngisrang bandum arko tangka hakai sistem kemud ba kawai kalongin sangtu ba kan poi arspa sauho reda kaji trailang ila banbu ikanai kum kafon na kabenta bangin repair nadai u sabin utap lanai ki soket nani ki union nani kino ki jindon kam aku snam te kum hakani kapor nayo kum kani kalak banyetu kemajum kisa ba kat kini ki ba fi le ya awat ba fi le yo kabanung kong haga jing sutu barik janga kalam kajin clear ka responsibility but ka baar ka accountability kabangi haban haji kai dala de jiwo ngilong ki engineer kai ka kamram jungi gila kai ka kamram jungi bunyi de mele malang chip dunia kai ka kamram dona ka ngari bele jule chisham dah office
Tatla ejat fi. Coba dulu na nang itu. Coba perlu tu nak perlu. Ilang kam mentip ialah ka duty na ijong. Rengkat ada jikit clear. Ilang kam ka jikit clear. Halor ki bentang ki belah benset. Ya ki duty ki belah benset ki tekan ki jongi. Dah bagi pai sekali tak awak 5 ban 19 ngusarong. Ialah kerja mestian. Bak perkat kan istiad ibarat ijami si totally kisnam kia poi sampai dekat thongbi mendut sulang bagi aduna kan man gitu ni parlap karol tayen tadi bahkan dan lem nang tayen tapi lah kaki sani memang perkatam kumno monitor management kumno manage